aba yenu na munsa nyi ke chabawa uya da pia bir nirwa ke gbantua da pia bir nirwa ke gbantua amsa pa gbanne wa pia le dan mun bia bar mani ka lenge bar mani ka ni bimba wa bo ne mena bar mani yene so aka tien sir na mun pa de mate bar mani ke yenu kan bir ke gbanini ke yenu kan bir ke gbanini ni ke chab ni ke yenu sa ni ke chab imu Luke chapter 6 verse 37 ni ke chab ni ke yenu mun sa ni ke chab imu ede yenu tan fir ke chab abir ke kwantane se ka ni liye biya ke kwante fina nga post sigun tienle fi ana nga post sigun tienle kwanin ba bar ki kar kwanin manin ka kulo yin chable bir ke kwantina igi bite yenu kan chabe yar ka kwan ayem mi aruba yenu kan gbinte fin ba te bet fin na bet liye isi sigun tienle chaben kwante be mant be isi sigun mu abe ne gbanga be ka moto ahu pam ka moto ahu ni betu me gbana individualism motawo din dia muone ba din bobe li tek ninja yanyin ahe duona mun to tane ye janga ane mun to tane ke santa artant ke pitami ke manga ane ke senwa din lebe po e modun dongo yan seri uto poyo lebe ben ba da yemer ke sarki tanwa yani ba dingari parman nagba belinde sangma yengiye ko want mo to ko mbabe nga dinna luwe gwaran luwa nga ko tinja mami ye kama ko medu dugutimba ku luwa mo ke jin upo enna ba aparna yabde kin nga limba te chabin punt lindina limba te aparna li te ka chabin punt ka tabi sibe lite chabin kwentika tabi sibe lite chabin kwentika atansa yere ke pokuma aparningna ba to be UPP yo kurle dane apar park chabin kwentika ba to kan frika bari boni yambari ni bina sa kwan le park lintantien yan tabi belem ba te muoni so aka na ba mang muoni enyi o man kan frika ba muoni ligite kini chabi tabina mo bonim ba te pa da mi pa kre te tuntun le pa tonte chabin ke kwente abe to bira fa nyi ke chab ke kwentwa alo bira ni chabin ke kwent le te to tumile. That is the character of God. Yenu te chabin kwenti yenu. Nga yenu chab ke kwentana. Se ka lo bidna ka chab ke kwentwa. Aki nyi chab yenu ka nyi ga yare chabani. Yenu ka nyi chabani. Aki nyi chab alo biti yenu mumbia kan tienele o ka nyi ke chaba. O ka nyi ke chabani. Le te bonimba damite muonen Telimba damite botu mba ba muonen te kan chap pente o men kan la le paaxe watu men mbana tun to ba tu men mbana sagre ba tu men mbana men na ngwebe atam ayenupe so kuri yo kan chap ke pente dunia na sitienle muagun yudam ichabi leb ke kwent ko mota khomba muagun batimba ichabi leb ke kwent ko mota khomba si amna ke tabi fana kuri ichabi leb ke kwent ko mota khon tuntuon kritian ni yamer mo ne tike man tike yabi gana na muabke yab gana na tingmar ke yab togo pe
nga Ghana ta ki yabna tin me bia mo botu kun kon buri kan chap ki kwent botu buri tun to nga juena sar nga juena lugo juena nga dong juena asani aputa asani gban yomba aka tele apu ajuaye tato gbe kana uti mo juaye uti aninje uti anipue tutumi boni mam politicians ki tumile moto ga mbe ba mu woni betin ba ki tumile moto ga mbe ba mu wani timu ba mu mete bobo wete ki tumile moto ga mbe ba mu wani shabe alo tare ke kwent ki yenu mun sa chap abid ne ke kwenta yenu tie abarka park lite kada atien tuba ka kwa chaji funga pombote aso mun kwani ye ailalin ba te video na ke bari ke gban fan yer mo bana na wayin po ye ladinna antien tuba ke ga yi samasia ke te no se ke fartuwa bi de paake ko den ba ka ko men na wasi som ma for ko ben bangane pa lembate changante ke sa Pentecost be Assemblies of God be churches bon kian be mo onen Church of God mba ban changante mba betumi yenu mo manka sa kama dunia sa gbanu we Pastor Solomon don na lite ke siar mo bia dame aka lo lembate somere asa afrika yin 0241 305221 yenu tie abarka pa